Metong kareng pakatutukan ni LGU ning Mabalacat City ing kamulasan nakwas ing reproductive health. Ay ning balita ng Ira Ignacio. Pamamiesaw pinansyal kareng 125 a benepisyaryo ing penimuna ni Mabalacat LGU bang pasik na nga ning serbisyong pang reproductive health ame ganap king Dolores Covered Court anyang August 27. Bidinan lang 3,000 to 50,000 ring 25 a residente king lalom ning sentrong aruga program depende kang karelang medical condition. Ining programa ngayni manampang yang sawop kareng pasyente alalaban kareng sakit, antimo ing breast, cervical lampo testicular cancer, polycystic ovarian syndrome o PCOS, ampo benign prostatic hyperplasia o BPH. Dinala na teenage mom naman na makiedad 10 hanggang 19 ing tinanggap 3,000 balang metong lalam ning Social Protection Program for Adolescent Mothers and Their Children. Ining programa emu kabud suportang pinansyaling bibyeno ne mami emu naman mensahi saop ken pamag-aral lang po kabiyayan ang po referral kareng aliwang serbisyo ning gobyerno. Agpang naman kang Mayor Geld Aquino, aprobado na kanuing kayang request king sanggunoy ang panglunsod amidenan Memorandum of Agreement kareng partnerships a hospital, diagnostic centers ang popuneraryo bang makasawop kapamilat ng dareng guarantee letters. Ako po, Ira Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.